Segala puji wa ketuhan yang pejit Adam dan Siti Hawa, nepejit langit hana metumpah, nepejit bintang di cakrawala, nepejit bakaye serta binatang, nepejit musang, cerape dan beruang. Lelom lain penuju Tuhan hansip malam punya tak kira nebejit drone berserta dengan ulun tuan nebejit apa makam dan apa wakam. Selawat dan salim ulun tuan sampaikan kepada junjungan Sayyidil Anbiya Nabi Muhammad Rasul pilihan, utusan Tuhan yang termulia. Yang ulun tuan hormati Direktur